باش لەسەر دۆخی ڕۆژاوای کوردستان من میوانێکم هەیە حواس عەگید ڕێخەری نووسینگەی پەیوەندیەکان لە بەرەی ئاشتی و ئازادی بەڕێز حواسم کاتت باش وەڵی ئەمەوێت لەم خۆپێشاندانانەی کوردانی دیاسپۆراوە دەست پێ بکەم پێت وایە ئەمە چەند کاریگەری لەسەر هێنانە سەر هێڵی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیە بێت بۆ ڕاگررتنی ئەو بارودۆخەی لە ڕۆژاوای کوردستان هەیە. سلااوڕێز سەرساغیش مالباتێ شەهیدا و مڵەتێ کورتتەواییرا و هەروە سلامەتیش بریندارارا و هیویدارم زیوترین وەختە ئارامی پەیدا بێت ڕۆژاوای کوردستان خەڵک بەگەرن سەر ماڵ و ملکێخوا. بێگومان دیاسپۆرا کوردی هەموو باژارێن لێ هەیی لە ئۆروپا لە ئەمریکا هەر دەری براستی گەلک گاوێ پیرۆز هاتن ئاوێتن نە تەنێ ڕۆژێکی یعنی تمامی گەلک باژارە و باژارۆکا ڕۆژانە خۆپێشاندان تێ و ئەف بێگومان باندۆراوێ گەلێکە سەر جڤاکە سڤیل سەر هەروەها سەر مەسەلا سیاسی دەنگێ حکومەتە وڵاتên lê heyî ew dengek aştiyane mesela parastina mafe, parastina xake, parastina welata neteweke îro tûşî kuştin û penaberiyê û her tiştî dibêj ber tenê wek netew dixwaze xwarê ve bibe dixwaze şirîk bêr pêşa roja welatekî de sedê salan e mafê wî yan wek netew li ber çavê xwe nedîtî. Destxweşiyê xwepêşandera dikim hêvîdarim em hemî her yek bi erkê xwe berdewam bin em çi qasî bikarin fişarê çêkin li civaka navdewletî xelkê dî em bikarin bidin naskirîn her wiha em alîkar bin bi xelkê xwe yî wê dê ji ber rastî penaberî gelek kes ez wan nas dikim cara çareye penaber dibin yani ne carayekiye cara çareye penaber dibin cîkî çend cîkî dî û hemî pêwîstiyê jiyanê jî ji war lazim e. Vê derfetê de her wiha spasî germ xêrxwaziya Nemir Barzanî dikim ya bi rojane û her cihekî bi rastî astangî li Kurdistanê çêdibê hazir e û amade û her wiha rola siyasî ya diyar cenabê serok, cenabê serokê herêmê, cenabê serokê hikûmeta herêmê atkê çawanê ser astê siyasî giştî bikarê vî şerrî bisekinînê û her wiha derîj mesela danûstandina siyasî revekê û çareserkirina pirsa rengekî siyasî. باشە بەڕێز حواس باسی لە ڕۆڵی سەرۆک بارزانî کرد ئەو سەردانەی بەڕێزیان بۆ ئیتالیا و بۆ ڤاتیکان و کۆبوونەوەی لەگەڵ پاپای ڤاتیکان و بەرپرسانی ئیتالیا چەند کاریگەریە بێت لەسەر ئەم بارودۆخە؟ باوەریم دە جەنابێ سەرۆک بەلکی حکمێ جیە مەلێ کارکردنە زێدەی جارێکی هەفدیتنێ جەنابێ سەرۆکرا هەروەها ڕۆلاوی مەسەلا هەلوەستین وی مەسەلا یەکرێزیە کوردە دەریڤەکردنا بەردیتنا ئۆپۆزیسیۆنا سووری بکارێ وەک ناما بگهینێ وێ civaka navdewletî birastî ji destpêka şoreşa Sûrî heta îro hewlê cenabê serok tim û tim wê çawanê xizmeta bercewendiyê miletê Kurd li Kurdistana Sûrî de bikê wê çawa bikarê fişarê bikê ser esasê mafê Kurd li hundirê distûra Sûrî ya pêşerojê de werê çesbandin. Ew rol berdewam e û tiştekî ne xerîb e yani wek lêvegerekî Kurdistanî bêguman cê hêviya hemû Kurdistaniya hêviyê xwe li cem dibîne û erkeke cenabê serok wê erkê xwe ticarî neda paş. Bêguman hevdîtinên cenabê serok dema ez dikarim bêjim ne dema bûyerên niha çêbûyî. Ji 14 salê şoreşa Sûrî heta îro ji ber hemî hevdîtinê me de yani hat behs kirin. Heta civaka navdewletî dîtinê me buware behsa rola cenabê serok kir û tesîra wî li ser Kurdistaniya û her çarparçeyê Kurdistanê her wiha yani birengekî pozîtîv li ser sekinî. Berdewam e bûyîkarî û ew tenê ne mesela yani mesela siyasî de fişar têkirin. Lê yek tişt heye baweriyem de îroj hemî tiştî mestir. Cehda Kurdî, helwesta Kurdistaniya hemiyê dike yek belkî Stenbolên Kurdistanî dikên yek ala Kurdistanê wek hûn çavê xwe dibînin li hemî xwepêşandana de heta îro Rojavayê Kurdistanê de ciyên cida cida ser dezgehên
رێڤەبەریا خۆسەر تێن ڕاکردن ئەف هەمی نەتیجە هەولێن جەنابێ سەرۆکن نەتیجە هەلوەستێ جەنابێ سەرۆکن ئەو تێلێ جەعدا کوردیژی بەیەک دەنگی بەیەک هەلوەستی گاوا باش باشە لەسەر راستی جەماوەری لە ناوخۆی هەرێمی کوردستانیش خەڵک ڕۆژانە لە شار و شارۆچکە جیاوازەکانەوە هاتوونەتە سەر شەقام و ناڕەزایی خۆیان دەرەبڕن بەرامبەر بەو بارودۆخەی لەوێ هەیە هاوکات کەمپینی کۆکردنەوەی هاوکاریش هەیە بۆ کوردانی ڕۆژاوا چۆن لەم هەوڵانە ئەڕوانن بێگومان دەستخۆشیێژ برادرên me Başûrê Kurdistan dikin ciyê serfiraziyê ciyê serbulindiyê îro birayên wayî dî li Rojavayê Kurdistan astangî derbas bin û bêguman her yek bi erkê xwe rabin ez ne tenê li Başûrê Kurdistan xelkê me yî belkî çend xwe pêşandanê ez tê lê hazir bûme xelkên me yî Başûrê Kurdistan bi rastî bi zarok bi pîrek bi zilam ve hazir dibin û arîkarin û piştgirin ji helwesta Rojavayê Kurdistan û daxwazê û her wiha arîkan hemî asta bêguman ciyê serfiraziyê ew xwe yanî dibê fişarek heta li ser xelkên dî derdor tevgera siyasî a Kurdî dibê fişarek li ser rasteqîne li ser welatên dî îro Kurdistan parçeya li hundirê wê de tê destnîşankirin Kurd yek laşin kîjan parçeş laşî bitêşe bêguman laş hemû têşe û ji ber yekê hemû jî xwedî lê derkevin spas biriya kenalê were ji xelkê me yî Başûr re ji xelkê me yî Bakur ji xelkê me yî Rojhilat re bêguman Başûr taybetmendiya wê birehetiya wê hebûna cenabê serok û fişar û gavê diavêjin cenabê serok bêguman bêhtir millet re heta tişta rexeyî bêhtir bide pêş belkî cîkî dî de mixabin derfet jî nayê dayîn tiştê lazim werê kirin باشە بەڕێز حەواز هەموو لایەکە زانین ئێستا کۆبانەیە کە ڕەمزی بەرخودانی کووردە لەژێر ئابلۆقەیەکی ئابووری و عەسکەری گەورەدایە لەلایەن حکوومەت یان جەیشی سووریای عەرەبیەوە ئەم جۆرە کەمپەینانە بە تایبەتیەوانەی لە دەرەوە ئەنجامەدرێت چەند ئەتوانێت کاریگەر بێ لەسەر تێکشکاندنی ئەم یان بانگەواز بکات بۆ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ و نەتەوە یەکگرتوەکان بۆەوەی ئەم ئابڵوقەیە لەسەر ئەو ناوچەیە بشتێت کە خەڵکەکەی لە بارودۆخێکی خراپایە بێگومان تێکلی و بەردەوامە یعنی کۆبانێ وەک کوونزانن ئەستکارم بێژم کۆبانێ سەدەم بوو بەلکی دەربازبوونا پێشمەرگە دەربازبوونا داعشرە پێشمەرگە وەختێ دەرباز بوو کۆبانێ وەدی دیمەن چ دیمەنێن بەلکی دەربازبوونا پێشمەرگەش باشوورێ کوردستان هات باکوورێ کوردستان حتا گیا ڕۆژاوای کوردستان و ڕزگارکردنا کۆبانێ وەک گەلهەکی بەرخەدانێ بێگومان بوستانبۆلێکی یا کەتنا تیرۆرێ سەر دەستێ هێزن کوردی پێشمەرگە و وی وەختی دەیەپەکە و یەپەژە هەبرەتکاری دژی وێ مەسەلێ کۆبانی وێ ببینێ کەلها بەرخەدانێ دور پێشکردنا کۆبانێ بێگومان خەلکێمەی کۆبانێ ئیرۆ بزەحمەتیک مەزن ڕە دەرباز من ئەو زانن ڕەوشە دور پێشکردنێ نەبوونە ئاوێ ینی قوتکردنا ئاوێ سەروا هەروەها نەبوونە پێویستین ژیانی ئێ ڕۆژانە بژبەر رێ و رێبار بەر کۆبانێ هەمی ئالیا دەمەخاون هاتیە کردن لێ ئەز باوەرم کۆبانێ وێ دیسا وەک چاوە جارە ئەول بەرخەدا وێ vê carê jî bi helwesta cenabê serok herwiha bi gavê milletê berxwedaniya milletê Kobanê berxwedaniya milletên Kurdistanî wê dîsa Kobanê bimîne kelha berxwedanê wê dîsa Kobanê bimîne rizgarkirî ew dorpêşkirin wê her rabê tevlî metirsiyên hene hemî lê em dibêjin ew metirsî wek Kurd sedê salana şoreşa kesekî nekariye dorpêşkirinê û birçîbînê û kuştinê Kurda tune bikin. Kurd hene wê bimînin wê her ser bike. باش بەڕێز حەواس عەگید ڕێخەری نووسینگەی پەیوەندیەکان لە بەرەی ئاشتی و ئازادی زۆر سپاس بۆ بەڕێستان لە ئەڵمانیاوە لەگەڵمان بوو.